Geldik hele. Sizin kreditinizin payı özüp ketdi. Kreditiniz to'laydi. Siz de sot beresiz. Men bunu төлөгөнгө аракет кылам. Aynur Hoca işten giderken. Aynur Hoca'ya kayga giderken. Билбейм да, бир жыл окуса болмок эле. 4-класста бүтүрүп. Kızım sana ne oldu? Папа, сиз эмне Россияга кетесизби? Kızım bizdeki şart şunday bolup kaldı. Men seni çoğanenkine kaldırıp keteyim, çoğanen senin ayağınday sonunda ben sana akça salıp duram. Makul mu kızım? Эх, турмуш, эмне мынча оор. Кредит алган канча үй бүлөлөр төлөй алышпастан өз балдарын таштап, акчанын кулу болуп, башка өлкөлөрдө жүрүшөт. Эч бир кыз, эч бир бала ата-энесинен ажырабасын, эне мээрими менен чоңойсун.